Kakasi Students Union berkatan riwar hakasni sejan kilale buram khaddu yaw Assistant Organizing Secretary ke KSU Samla Melajied Khongbuh ubalakhlat no ka khandai tarik unaitung. Legispa angut kipat ba kilayami hakasni sejan hapading kajing sngo si kthang kali on tap dan buram yaw Samla Melajied haulum jing tap jong kabalang uji sukris ubadan hamenteneng. Melajied ubaladan art khandai snem karta ude udukhat bashidhem jong ke KSU. Berulabat como Assistant Organizing Secretary ke KSU Seng kami. Nalor kajing syakri ya kejat bendriu lingba ke KSU ula tray bat no senyang bahaya kasnong nong tungur ke bahap hapin ursla constituency. Kabadi kasnong ke usyong usa berula he alasan. Berudairu usamla ubala shimkia naga benta ke bahak kemian jong kathan riwar kamtam hakaban shimkia ikikam kaput bat halor kikam khayibean hakate kathan. Nongialam ke KSU ki bamenta bat ki barim kilawan ban ai buram khaddu ya Samla Melajied bat kilapen pau bakalong ka jingdo ka bakraw om tang ya ka yenga sam kasnong hindra ya ka Seng KSU hi baro ka wei ka ba uni Samla ubala tray met bat mensim na ka benta ki dawa jong ka jat benri hadin kini la IT no syaka balang ban pinya chakmat ya ka program tat hadu ban tep don buram ya uni Samla ha ulum jing tep ubadan ha ka beri ha mainteneng. Bagayo iya kena kepada kinto video kelawat keri im kekerteng sakanam ngengek scam jet bawa lapim dan syuk bat ngi kena kesla jong kena kepertai henry ya ke ke bapi pila bet ya ke bapi pila tray pila pendep hok ya ke bapi temu ke jing im jong pi ngengek scam kekerteng ke jong pi tra jet kan ya im kan ya sa bat ngam dan ban keren shibon ngi jet kuma terang bat pihai le ngin ngaku kehemen bat kipara ngin yai but din bat ngin nom ya ke bapi pikwa ban pendap ngam dan syu nai jet wala pim dan mentang ne ban ang mat saprang klur kari nai nga la yang ne na ka benta jok ban ang mat saprang klur kari em slam ke syu Simlang apa?